Shalom, salamat melambi, salamat merampa lako mintu sulu lan sanga kaborok na puang Yesu. Mak kure semangat ki belan na panganta na puang tutontong payen lan mintu allo katuanta na urungan ni melambi yate milikomo ki sisola kalemanaman sia buku baru. Ulandui renungan harian Toraya edisi Senin tanggal 10 Pak bulan 10 tahun 2020 Pak ladi basa tu sang tan kada lame surak madatunna puang matua tu lamenda di arang unolai teka tuanta lan sangallo masaina apa dolo diomai tapalaku pak tunduan langan puang ta masambayang. O ambek mamase lan suruga tu puang tontong kisah bu ambek lan sangan na puang ki puang Yesu. Mak kure semangat kan belana mangkamukan mi anta lan sang bongi masaina. Na melambi ya te opuang mi pamili komukan sisola buku baru sia kalemanaman. Laki bahasa tudiona sang tan kada lame surak madatumi. Kiranon kamu tu tontong rondongkan na ya te kadami. Mak din laki perangi situruk lalan pak porami angki tontong gawi lan mintu tengka kedeki mak kada-kada mo kami opuang belan na sadiam kan orang itu kadami lan sangan puang ki puang Yesu ki masambayang. Amin. Kadan na puang matua tu lata basa siara tananung melambik totemo yang mutu diala lemai kadombo lako Rasul Yohanes pasal 7 angka kasera selako angka 17 kadana puang matua yang mutu nakua diona mintu tomate belana kapatonganan undin na to kutiro den misa kasih rampunan kapua namai misa tau tak nakule umbilangi tulu dio mai mintu bangsa sia suku sia mintu to sang petayanan sia mintu basa benda nasang mi dio olo isungan kapayungan sia dio olona anak domba mak bayu lambak busa sialan limanna den palapa kambuno betamba-tamba mi umpe kapuai gamaran na nakwa mintu na kadipangkeran lulako puang matua tu unok ko daw isungan kapayungan sialako anak domba otok na kamakarimanan. Bendan mi tu mintu malaika ulilingi tu isungan kapayungan sia ulilingi mintu penatua sia tu pa agan kepena anna tuku dio olo isungan kapayungan sia penombai puang matua nakwa. Amin. Mintu na kadipudian sia kamalakbiran sia kakinan siapa kurre sumanga sia di pangkeran sia kuasa sia kamatotoran lulaku puangta tontong saya lakona. Amin. Bekutana mi misa itu mintu na penatua lako kalaiku nakwa ya temai tomak bayu lambak busa mindara sia umbara nani sae kukuami lako kalena puang ria untandai nukuami lako kaleku ya mote tu totasu lamai ka dipakaririwan sia mangkamo umbasei bayu lambakna sia na busai rara anak domba ya mo banang na to anna dio olo isungan kapayungan na puang matua sia anna menomba lako kalena allo bongi lan inan kabusungan na sia puang tu unisung daw isungan kapayungan na la ungkulambui tarunoi Toya tomai tak mona latang dia len batu maarang sia tak mo naladai allo batu apa malasu belana anak domba tu lantang isungan kapayungan na laung kambi sia la urambai la komintu toma to matawai katuan anna puang matua umpa di mintu wai matanna tau ya tomai. Amin. Kadana puang matua tu di bahasa melambi tu temo di popenggaronto lan misa penggarontosan yamo tu
kaparanuanan lan Kristus atau pengharapan dalam Kristus. Sang suluran tu di pakaboro lan sangan na puang Yesu, den kada biasa na kada tu mangura, pemberi harapan palsu, baktu PHP. Ya te kada buktu belanna buda tu tau, te anna buai tu kada na alu, boko me pakaran nulok bang. Lan pak basanta tu temo, melada ki diomai pentiro na Yohanes, tudiona tumak patongan mentama parenta suruga. Di pamanasa kumwa, ya tu tumak patongan inang lasisola ya puang Yesu lan kadatuan suruga. Natiro Yohanes tu tau sirimpun tak dikule umbilangi, dodio may mintu bangsa siya suku. Rampunasang sirimpun dio isungan kapayungan siya dio olona anak domba. Mintu tau untoy palapa kambuno na metamba umpudi puang. Na perasay nasa tau tu kasalamaran ludio may puang. Yamoto na sipatu makure sumanga siya makpole paraya lako puang. Ya tu puang Yesu, ya mo anak domba tu makbayu lambak busa. Ya mo tumangka umbase dosa siya kasalanna torro tolino ulendui rara malakbina. Lan Yesu Kristus den kaparanuan tu tangbale. Manasa tu kaparanuan na pak ben puang lakoton na. Payan kuma tontong ya mendadi tomang kambi masokan lako mintu taon na. Susi tu kadana tau ya tomay taek mo na latang dia len baktu maarang siya taek mo na lakda iyalo baktu apa malasu. Wang mo otok na kaparanuan tu tontong lanani tomak patongan mentirerung siya usedan ranun na. Sang suluran tu di pakaboro lansangan na puang Yesu, ya moto lalan katuan lantelino, la tontong ki usedan ranunta la kututo mangkambi masokanta. Ya mo la umpamatana dia tanta, siya tontong la renden ki la kolalan malolo. Ya mo la usapi kameluan tu mintu lalanna katuanta lantelino landa la kokasanna puang Yesu sule tu la dinai ungkabutui kamarendengan sia kasendian saya lakona. Ta tontong memakari tutu mengkaula lako kalena. Amin. Ta masembayang. Mak kuresuma akan opuang tu atumang kami bengkan angki mak din basa umperangi sia unnanungi tu diona kadami pasake tu kadami opuang pamatoto kan denopa kitontong umpogau lan mintu allo katuangki rondongkan lan allo yate opuang lan mintu pengkarangangki lan mak rupa-rupa gan katuan tu tontong urrampoikan ni. Kipas sembayangan tu tomatuangki sia sang sururangki sia anakki tulan kamalaman batangkale belanna saki mak posanga-sanga kamu kiranon anna tontong mak pasare mati olo malabi miupuang. Ya mote tu pasembayangki sia pangadoki tarima mi sia perangimi belanna masambayangkan ni mak tete lan sanganna puang Yesu puang pelak bakasalangki ki tontong mangando mati olo malak bimi. Amin. Rampoin demoto tu kasih pulungan ta melambi tu temo salamak marampak laku kita solanasang puang tontong me pasakke.